Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Kao što možete čuti, obraćam vam se na hrvatskom i izrazito sam sretna što danas imam priliku snimiti ovaj video na hrvatskom. Veselila sam se tome, pripremala sam se za to i iskreno imala sam malu tremu prije početka snimanja ovog videa, zato što me onako vraća u one moje početke, u prva videa kad sam tek krenula snimati na hrvatskom. Jako sam sretna što se danas gledamo i slušamo na hrvatskom. Naravno, bit će prijevod i za sve one koji ne razumiju. Za danas sam vam pripremila nešto drugačije i nešto posebno, nešto što do sad još nikad nisam snimala na svom kanalu. S obzirom na to da nam dolazi proljeće, da nam dolaze ljepši i sunčaniji dani i tome se jako veselim. Za ovaj video pripremila sam vam top 5 proljetnih tenisica po mom izboru. Radi se o obući koja je ispunila sve kriterije koji su meni osobno bitni, a to je ono što je vjerojatno svima dosta bitno, a to je da lijepo vizualno izgledaju, znači da su lijepe. Zatim da su udobne, jer većinu vremena onako provodimo u tenisicama. Ja nosim cipele na petu isključivo kad to moram, za neke posebne prilike ili za neka snimanja. Isto tako bitno mi je da su kvalitetne, da mi izdrže dulje od jedne sezone. I još jedna stvar koja mi je iznimno bitna, a to je da su povoljne, jer volim imati puno pari tenisica u svom ormaru. Tako da pokazat ću vam tih 5 komada i onda vi, ukoliko se odlučite za nešto, slobodno posjetite poslovnice Deichmanna i tamo pogledajte što sve imaju u svojoj ponudi. Ugodno se smjestite, skuhajte si kavu, čaj, što već volite piti dok gledate moja videa i uživajte u novom videu. Krećemo s ovim baby blue, odnosno nježno plavim, pastelno plavim tenisicama, odnosno plavo-bijelim tenisicama, ako ćemo onako ići u detalje. John je plavi, što mi se jako sviđa. Ovako na dodir izrazito su lagane. Ja obožavam lagane tenisice. Sad zadnje kad sam bila na putovanju u Milanu, imala sam neudobne tenisice i bila sam toliko ljuta na sebe jer nisam ponijela jedne od ovakvih koje imam doma. Evo sad sam se opskrbila novim Deichmann tenisicama i sigurna sam da na iduće putovanje nosim samo isključivo njih. Jako su lagane i to mi je bitno na nozi, da kad dugo hodaš u njima da jednostavno te ne krenu žuljat. Volim tenisice koje ne osjećaš na stopalima. Mislim da nema boljeg osjećaja od tog. Čini mi se da su ovo jedne takve. Pošto sam već krenula sa plavim tenisicama, nastavit ćemo u tom tonu, s time da ćemo ići postepeno prema sve svjetlijima. Ove su vrlo slične kao i prve, s time da imaju detalje po kojima se razlikuju. Imaju dodatak tu kao čičak. Jako dugo nisam imala tenisicu na čičak i mislim da će to biti zapravo odlična stvar. Imaju čičak i imaju uz to još i cif da se lakše oblače. Ove tenisice su recimo idealne za moju majku koja ima problema s kičmom i jako je teško navlačiti tenisice. Ovo je zapravo sad trenutno otkriće. Morat ću joj ovo poslati nakon ovog videa. Biće oduševljena i već znam da će mi žicat jedan par za nju. John je postavljen duplo sa ovom gumom, tako da je to odlično, ne skliže se. Ove tenisice su prekrasne. Idemo vidjeti kako mi stoje na nozi. Prelazimo na nešto svjetliji par tenisica. Ove su bijele, s tim da mi je jako teško opisati ovu boju. Nazvala bi je čak perla bijela, ako znate kakva je to. Puna je kao malih sjajnih točkica, presijavaju se na svjetlu i vidite da imaju ove 3 linije koje dodatno daju taj shiny, sjajni efekt. Izrazito lagane, ugodne pod rukom i jedva čekam ih staviti na noge, jer mislim da su ovo tenisice koje se onako nose i ne skidaju. S tim da su bijele pa morate paziti gdje s njima idete, da ne idete baš trčat po blatu, jer bila bi to prava šteta. Prelazimo na jedne tenisice koje su po meni onako savršene za high school, odnosno srednju školu. Vrstu tenisica, tako bih ih nazvala, zato što ja sam u srednjoj obožavala ovakav tip tenisica sa posebnim nekim natpisima koji imaju taj neki
sjajni efekt, ali ono što me fascinira je da su jednako lagane kao i druge tenisice, a na prvu mi izgledaju ovako dosta teške i glomazne, dok ih primiš u ruku, totalno jedan drugačiji feeling. Ove tenisice bi nosila na traperice, onako za školu, za faks, za na posao, baš to za svaki dan, jer su jednako lijepe, jednako casual i jednako urbane i jednako classy. Znači s njima bi doslovno mogla otići i u neki izlazak i obući ih na haljinicu kada ne želim nositi visoke pete. Dolazimo do zadnjih tenisica u ovom videu. One su ove classic fila, bijele tenisice sa debelim džonom. Nešto malo teže od ostalih, ali prekrasne, izgledaju moćno. I imam jedne slične koje obožavam i nisam se skidala s njih prošlog proljeća, tako da mislim da će ove zasluženo zamijeniti ove prošle. Ovo su tenisice koje idu na apsolutno sve stilove. Slušali vi bilo koju vrstu glazbe, furali se na punk, na hip-hop, na rock, mislim da su ovo tenisice koje idu na apsolutno sve. Isto tako možete ih nositi ako imate 15 ili 35 ili 45 godina. Mislim da apsolutno nije bitno jer ovakve tenisice jednostavno ne izlaze iz mode. Evo, dragi moji, to je bilo to za ovaj video. Pokazala sam vam sve što sam pripremila za ovaj try-on haul različitih tenisica, obuća za ovo proljeće. Sve njih sam pronašla naravno u Deichmannu. Imate njihove poslovnice diljem Zagreba i ostalih gradova, tako da možete čekirati na njihovom webu sva prodana mjesta. Sve tenisice su izrazito povoljne, kvalitetne i za apsolutno svaku dob i svaku prigodu. Ali naravno bit će tu još svakakvih mojih recenzija, tako da ovo nije kraj. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno postavite pitanje u komentarima. Zapratite ih na njihovim društvenim mrežama, zapratite mene na mojim ostalim društvenim mrežama i želim vam ugodan ostatak dana. Vidimo se u idućem videu. Do tad, lijep pozdrav!